Bishop w'ubureberezi bwa West Ankole Right Reverend Johnson Twinomujuni ashabira abaikiriza kureba ngo bayetantara umuze bwo kugirirana eitima no kurwanisa abatahi babo. Okubake kwa mutahi wawe nukufereza ki kandi watakwibira dagize okubako kwe kwa kupompara no yamuki. So even by logic okubako y'umunanga abaje it does not make sense. Cyoreka ngo byumushe. Bishop Twinomujuni agizire ngo nasima mukama habwe imyaka 8 y'amazara Bishop wa West Ankole Diocese aharebire bintu bingi nibihinduka okuba bisya. Ndyamusiima ahawe mpinduka nungi ebiromburebezo ahawe mpinduka. I'm just making the summary. Ahawe mpinduka ebireho mu myaka 8. Bishop Twinomujuni akashitamisibwa hantebe y'ubwa Bishop 2007 bekwezi kwa 5 mu 2007 ari kuzombigere bya Bishop yona katunene ahubwo kutangara kagera tumuntu ruhanga kakwereza mwaniki ahubwo nigire kushimuganga tubete rutweka nagira tuhange ki yakwendi boshikoze. I told him we were at home. Nkako mwari bazaruhanga ebyokosere kandi ekiyakwendi ahubwo kuba ayinufite sasa. Umuhabuzi wa Bishop Twinomujuni yoroka mbashasha amusimire ahabwo kwinegeza ibyentunguka. Nabwo tumusiima abumwanyo guko kurete ndiyo kubumba abantu abaye batanye bakabata ije kabaterana hamwe ubuno bakaza hamwe bakakorera hamwe gato tukorera hamwe ko burebiriza. Orukuri shomere ryacogera seminare agizire ngo Bishop Twinomujuni abiro rutindo hagati y'abanya-Uganda hamwe n'abantu baheru. And we're very grateful for God's grace and for all the success that we enjoy at Bishop Council College. Si mamno akabije ndayisi yo kwesimisa. Kiranga kozire nukuranga umureberezi witu tabire mureberezi ukonka atuberira umuzire. Oguno Bishop wakana w'ubureberezi bwa West Ankole bwa nyuma ya Bishop Bamunoba, Bishop Magambo hamwe na Katonene. Gasha kwa Abraham Muganza.